Asyare aso pernah kauladen sakalangkung juga istana keraton keluarga besar Bapak Rahwini sareng Ibu Rahmadi eneng kabeje malam agak dia nyonar on laonan mungkin berlaut are ampun cepet tatamenan sateja nanda oke kembang mulai elok amarga are ampun Petrek Ayu neng edang kedel ampun asa penada orang laki si kabilang Raden Bagus Pangeran Rahwini ngereng katipun apa Tiajeng Rahmadiyah si ampun asa penada Raden Bagus Pangeran Rahwini ngereng saksi tor araksara duh sateja aku mengkalut duh tiajeng apa panjenengan gendak mulai gendak nyeram penggembangan bola penggembangan epon elok eta bo are panas are tiajeng bola emot ajunan Mas Kevin abon dorana panas paman Radina abi tak mulai kerong kok ke Radina paman Raden Bagus Pangeran siang Rahwini kalabon malam Kang Mas panjenengan seorang seepek kere sareng dan kaula Kang Mas abi tak along bolong Kang Mas Rahwini apolongan sayang milih tak ada re paman ki ngujonak kana ki lepas tikel kasuon laon nanti acing cek terana kalarongan arena pon cempet Kang Mas Rahwini apolonga Kang Mas cek terana long polonga genteng de tengah panjenengan sareng adane kaula iya rabba Pami
Dari mana datangnya lintah Kang Mas? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati-hati. Para busan, para nyonya, satu kok rengan ganteng dauna nyemplung. Saya bu, rengan satunya Kang Mas, tak nyapok pancingan setong setong. Saya bu, rengan satunya sayang, tak nyapok pancingan setong. Areng gendeng Kang Mas Rahwi lagi ngiring Kang Mas, apeluan dan kaula Kang Mas, tak niser ka oreng apa niser ka pamugunga Kang Mas. Lajo ketelan malolo panjenengan. Asam perasa asam per asam perkek parengkot sara beker mare beker panjenengan setong sekacot asam perekan Mas cuma sabiton mona dumit tereng gendeng tantona lanceng. Eka beker Kang Mas, ate kadung niser, are kare niser, mulai bilen bilen. Eka beker Kang Mas, ate kadung niser, senisar mulai bilen reng ganteng lagi kaula Kang Mas. Pada apa bagi renger taman sari? Pola tiacing rahmadia kangen terus dah. Orang laki cekabileng rakai pun Raden Bagus Pangeran Rahwini bu tiacing bener-bener apa panjenengan kaki dah tiacing Paman, bener kok kan niser Kang Mas Rahwini? Kan abit tak mulai. api tak mulai apa Saria ben kok Paman. Kere. Ya Kang Mas, Kere, kere, Saria kere, panjenengan kere, Kang Mas. hadirin baik para rabu pemirsa semua aduk sebentar beliau sekali itu dalam pembagian kibiar pada dari tayang versi Madura
Sikadima dengan golek sebagai kepada Mas Haji Abdurrahman Jakaswa Torjukan Cindana Bening Idang Kendil Kong Lakong Kawitan Putri Kobayi saya ke orang campur lagi mengkudu para ajudan sedih betul gula ajudan semua sedari berstepon bentuk atar sekebingking dung remek sekar balen ketung kuning palame botu pangar tak sekalian dari kakaknya putri mobil ditorjungkan Idang Kendil Mas Haji Abdurrahman Jakaswa malar bokju apa ke elan sekali itu membangun wal topik wal hidayah